Mwongeye kwirirwa nshuti z'umuryango itamutamu aho muherereye hose, nizere yuko mumeze neza. Reka tubageze ku makuru twabateguriye muri kino cyumweru, yabaye ay'ingenzi yaranze kino cyumweru. Reka tuyahere muri Amerika, aho Perezida Trump yavuze ko ashobora kutazitabira inama ya G20 izabera muri Afurika y'Epfo. Turaza kunyarukira no mu Bushinwa, tugere mu gihugu cy'ubwami bw'Ubwongereza, twongere turangirize mu bihugu bya Vietnam na Cambodia, aho imvura irimo guca ibintu. Mwongeye kwirirwa nshuti b'umuryango itamutamu. Nk'uko nari mbivuze rero, mu gihugu cya Amerika, Bwana Trump yatangaje ko ashobora kutazajya mu nama yo muri Afurika y'Epfo ya G20 izabera mu gihugu cya South Africa muri Johannesburg. Iyo nama iteganyijwe kuba ku tariki 22 n'itariki 23 z'uku kwezi kwa 11. Mu banyacyubahiro bose bazaba bahari muri icyo gihugu, uretse we niwe amaze kubitangaza ko adashobora kuzitabira iyo nama, akanasaba akanibaza n'impamvu South Africa yaba iri muri uwo muryango. Mwibuke amakimbirane Bwana Trump yagiranye na Perezida wa South Africa ubwo aherutse kugira urugendo i Washington, kuko Amerika irarega Afurika y'Epfo yuko itubaha ikiremwa muntu, itubaha abenegihugu b'abazungu bo muri Afurika y'Epfo. Ikaba yaragaragaje n'amafoto amwe n'amwe y'aho bahambye abazungu bari bishwe, n'ubwo bwose ayo mafoto benshi batayavugagaho rumwe. Tukiri aho muri Amerika, Bwana Trump kandi yavuze yuko ashobora kuzatera igihugu cya Nigeria niba kitagize icyo gikora mu bwicanyi burimo kubera mu gihugu cya Nigeria, ngo aho abakristu bamerewe nabi muri icyo gihugu. Tubibutse ko muri kino gihugu cya Nigeria abayisilamu ari 53%, 45% akaba ari abakristu, naho abandi basigaye batageze ndetse no kuri 12%, hafi 7%, ni 2%, bakaba basenga ibyo bita traditional, gakondo. Nyuma rero y'amakimbirane ya Amerika na Venezuela na Mexique, ubwo Nigeria nayo ikaba ikurikiyeho. Abakurikiranira hafi ibibera muri Nigeria na Amerika n'intambara yabo hagati, baravuga ko ikibazo cya peteroli cy'amavuta ari muri Nigeria ari cyo kibazo gitera ibyo bibazo byose, kuba Nigeria idaha uburenganzira Amerika ngo igere kuri ayo mavuta. Murumva ko rero amavuta atera ibibazo aho ari hose, nta mahoro abantu bagira. Tunyarukire rero mu Bushinwa, aho Ubushinwa bwashyize mu kazi ubwato bwabo bwa gatatu bwa rutura bw'ingabo butwara indege n'ibindi byose. Ni ubwato bunini cyane bwitwa Fujian, bukaba aribwo bwato bunini cyane ku isi. Tukiri aho kandi mu gihugu cy'Ubushinwa, kampani icuruza ibyerekeranye n'ikawa n'icyayi yitwa Starbucks ikaba irimo kugurisha ibikorwa byayo aho ngaho mu Bushinwa. Iyo kampani ikaba yatangaje yuko irimo kugurisha bizinesi yayo ifite agaciro ka miliyari 4 z'amadolari. Dukomereze rero amakuru yacu mu gihugu cy'ubwami bw'Ubwongereza, aho
umudamu w'imyaka 69 wari warakatiwe urwo gupfa mu gihugu cya Indonesia hashize imyaka 12 kubera ko yafashwe avuye muri Taiwan aho agana muri Indonesia aho yafatanywe ibiro 5 bya kokayine bifite agaciro k'amadolari miliyoni 1 hafi n'igice. Uwo mudamu rero akaba yagiriwe ikigongwe akaba yarekuwe kuri uyu wa gatanu nyuma y'ibiganiro ibihugu byombi byagiranye hagati y'ubwami bw'Ubwongereza n'igihugu cya Indonesia. Dukomereze rero amakuru yacu mu bihugu bya Vietnam, Cambodia na Philippines aho hose umwuzure wa Typhoon Karimaigi umeze nabi wamaze kwica abantu bagera ku 193 ubu ngubu. Amazu n'ibikorwa remezo byose bikaba byasenyutse. Abaterankunga bakaba bari mu nzira barimo gushaka uburyo bagera ku bantu basizwe iheruheru n'ayo makuba. Turangirize amakuru yacu muri Afurika aho muri Cameroon watsinze amatora ari umukambwe w'imyaka 92 Paul Biya ejo bundi akaba yararahiye gukomeza kuyobora icyo gihugu, ariko abatsinzwe ari we Isa akaba avuga ko azakomeza guhangana kugeza igihe iyo guverinoma idashoboye kuyobora. Ayo rero niyo makuru twashoboye kubagezaho muri iki cyumweru. Mukomeze mugire umunsi mwiza naho ubutaha. Ciao 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 ciao.